A chroeso I raglen arall o Tân y Ddraig, yr unig raglen Gymraeg a Sbaeneg sydd i'w chlywed ar FM Delfasio 99.9. Hola y bienvenidos a Tan Drag, Fuego del Dragón, el único programa que se puede escuchar en castellano y en galés en la radio FM del Valle 99.9. Fi, Lois Medi, a Lleucu Haf sydd yma I gadw cwmni chi eto heddiw. Y sí, somos Lois Medi y Lleucu Haf acá con ustedes hoy. Wel, mae gennym ni lond trol o'i teimlad I fyr ar y ffordd I chi heddiw. Ac yn hanner cynt, wel, nac y rhaglen I gyd I ddigwyr, fyddwn ni yn cyfarfod ag myfyrwyr cynradd o Ysgol y Cwm. Y sí, esta semana tenemos como siempre un montón de cosas interesantes pasando en el estudio y vamos a tener la suerte de estudiantes de la escuela primaria de Ysgol y Cwm. Ie, da ni yn dechrau drwy gyfarfod ag Joaquin o blwyddyn 1. Empezamos con conociendo a Joaquín de blwyddyn 1 de primer grado de Ysgol y Cwm. Ie, mi fyddwn ni'n siarad gyda go a mi fydd o yn darllen chydig bach o Sally Mali ni. Sí, viene a charlar un poquito con nosotros y va a leer un cuento para nosotros, Sally Mali. Mi fydd Fede, tad Joaquin ac yn cynhyrchu'r ni yma hefyd I gael sgwrs ag I ganu can I ni. Y sí, tenemos Fede también en el estudio, o de este lado del estudio con nosotros hoy. Y Fede es el padre de Joaquín y él también va a ser entrevistado. Ie, wir. Nes ymlaen, mi fydd, wel, ar ôl hynny fyddwn ni yn cyfweld Fede am ei ddiddordeb o mewn technoleg ag am ei hanes o. Yeah. Y sí, Fede va a contarnos un poco de sus intereses y su trabajo con nosotros acá en Tan y Ddraig y un poco de su historia. Ie, ac nes ymlaen, mi fyddwn ni wedyn yn croesawu tair o ferched o Ysgol y Cwm, 2 o flwyddyn 2 ac 1 o flwyddyn 3. Mi fydd Lala, Juli a Jasmine yma I siarad ac I adrodd I ni. Y también vamos a tener 3 chicas, 2 de segundo grado y 1 de tercer grado, Juli y Lala de segundo grado y Shas de tercer grado. Lots o chwerthin ar y ffordd I chi, dwi'n siŵr. Sí, vamos a reír un montón. Ac hefyd, cyn I ni gael yn can gyntaf heddiw, dwi eisiau dweud mae gennym ni'r brownies yma hefo ni. Wythnos dweitha, oedd Lleucu wedi bwriadu dod â brownies I fewn, ac wythnos yma mae hi wedi cofio a mae wedi gwneud, a maen nhw'n hyfryd. Sí, también en el estudio tenemos los brownies. Sí, algo muy importante que sí, la semana pasada yo había olvidado los brownies, pero esta semana ya están, por suerte, dyna ni. Dyna ni, ond felly, os da chi adra rwan neu yn unrhyw beth o'ch chi'n neud, gafelwch mewn panad ac rhywbeth melys a mwynhewch yr awr nesaf. Ya, Lois, diolch yn fawr iawn. Entonces, si ustedes están en su casa o, no sé, en cualquier parte del mundo, y se pueden, hay que tomar un té o un brownie, se pueden también, o algo para comer, rico para comer, y sí, disfrutar de la charla. Wel, da ni'n mynd I gael yn can gyntaf ni rwan, sef Bod yn byw gan Linda Chara, ac mae Linda Chara yn wrandawr, cyson ar y rhaglen, ond hefyd yn dod o Drefelyn, a mae hi wedi cyfieithu ar y rhaglen o'r blaen hefyd. Felly, da ni'n falch iawn o gael chwarae I chan hi, Bod yn byw. Y bueno, ahora vamos a escuchar nuestra primera canción que se llama Bod yn byw, de Linda Jara. Y Linda, ella está en Gales en este momento, pero ella también hizo el trabajo de traducir en el programa. Entonces, su canción. Wel, rwan yn y studio, mae gennym ni 2 westau arbennig iawn. Pwy sydd yma? Pwy wyt ti? Well, pues en el estudio que tiene Heddiw. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? Joaquín. Joaquín. Sydd yma? A pwy arall sydd yma? ¿Y quién más está acá en el estudio? Fede. Fede Edubi. ¡Oh, wow! Dayan. Dayan, Fede. Sí, tenemos Fede y Joaquín. Da iawn. Padre y hijo. Ie, felly mae dad yma hefo chdi, yndi?
Tu papà està acá con vos, sí? Ie. Da iawn. Felly, so Lois, be dyn ni'n mynd i wneud ydy darllen tipyn bach, a dyn ni'n mynd i ddysgu tipyn bach o Gymraeg i ffydde, ie? Gwych, awe. Dwi'n barod i fynd. Ti'n mynd i helpu ni, Joaquin? Ie, ti'n mynd i helpu ni. Ti'n Entonces, mynd i helpu. Joaquín, vamos a leer un poco de Gales y enseñar un poco de Gales a tu papá. Sí. Ya, Voy a ok. hacer todo lo posible para aprender. ¿Y va a aprender bien tu papá? Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Ja, dyn ni'n meddwl bod ffydde mynd i wneud yn wych. Gobeithio wir. Da ni Okay. ddim yn gobeith. Iawn, so dyma ni y llyfr iconic, Lois. Sally Mali. Da ni'n gwylwyr ni'n gallu gweld. So dyma ni Sally Mali. Ese es un libro muy icónico de Gales, muy importante de Gales. Y Joaquín va a leernos un poco de Sally Mali. ¿Ya, Joaquín? ¿Te animas, Tisha? Ti'n mynd i ddarllen? Sí. Sí. Bien. Okay, so. Dyma ni. Okay, right. Barod. Y Fede, hay que escuchar. Okay, van tenim. Vamos, Joaquín. Sí. Sí. Y Sally Mali. Da iawn. Ni rhaid i ddalen. Da iawn, Joaquín. My Sally Mali en el sí. Fenes, my fenes en el ti. Da iawn, Joaquín. Fantastic. Gadair, my gadair en el sí. Da iawn, Joaquín. Fantastic. Gweli, my gweli en el ti y Sally Mali. Da iawn ti, Joaquín. Fantastic. Muy bien. ¿Y acá? Knock, knock, knock. ¿Y más esto? ¿Una vez más? Knock, knock, knock. Hello, hello. Betsy Dena. Betsy Dena. Wow, da Da iawn, Joaquín. Mae hwnna'n iawn. arbennig. Muy bien, Joaquín. ¿A pues Bendigedig. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Da. Yeah, ¿cómo se llama? Beth ydi enw e? Jack Do. Jack Doe. Doe. So dyma ni, Sally Mali a Jack Doe. Nawr te, ahora, Fede, vamos a ver si las palabras que aprendió tu papá, ¿sí? No sé. no sé. Ok, vamos. Joaquín, vos sos el profe, ¿sí? Ti di rathro, Joaquín. ¿Vos sos el profe? Sí. No. No? Ok, bueno, yo te ayudo. Dwi'n mynd i helpu, Joaquín. Gawn ni ddangos hwn i'r Yeah. gwylwyr. Ok, nawn ni ddangos hwnna i'r gwylwyr. Mae gennym ni lyniau gwahanol, a mae Fede mynd i orfod Ydy, gwybod beth ydyn nhw'n Gymraeg, Ydy, ie? o sea, el desafío, Fede, es de saber las palabras en galés. ¿Se escuchaste bien al cuento? Ok. Ok, Yeah. bueno, so, tenemos... ¿Qué tenemos, Joaquín? En castellano, ¿qué tenemos? Una casa. Una casa, entonces. Una casa. ¿Chai? Ah, da iawn, iawn, Fede, sí, bron, sí. yeah, casi, ti, Yeah. da iawn, Ah, ti. ok, ti. Ti, tai es casas. Da iawn, gwych. ok, Tick in the super. box, Da Joaquín. iawn. Pensando en muchas casas, por Yeah, Yeah. da iawn, Fede. Ok. Ok, nesaf. So, ¿qué tenemos, Joaquín? Ventana. Una ventana. eso. No me acuerdo. Ok, una ventana. Gawn ni Ok, weld. so dyn ni'n mynd i weld una ventana ydy. Nawn ni edrych fan hyn. Una ventana, mae gyda ni. Beth ydy ventana yn Sbaeneg? ¿Cómo se dice ventana, Joaquín? Ventana. Ventana. En galés, ¿cómo se dice? Fenes. Ffenest. Iawn. Ffenest. Dyma ni. Ffenest. Ie, da iawn. Gwych. Ffenest. Ok. Nesaf. Beth sydd gyda ni? Tenemos una silla. No. No. Na. ¿Cómo se dice silla, No, Joaquín? Cadair. Cadair. Da Da iawn, iawn. Joaquín. Gwych. Cadair. Ok, so nawn ni gael tic fanna. Da iawn. Fantastic, Joaquín. No me acordaba. Y la última. ¿Qué es eso? Beth ydy hwn? Cama. La cama. No, no me acuerdo. Na. ¿Cómo es? A ver. Gweli. Gwely. Da iawn. Muy Eso no bien, sabía. Joaquín. Da Mae iawn ni. ti. Sally Mali yn y gwely. Gwely. Ah, ok. Sally Mali yn y gwely, ie. O, gwych. Da Cadair. iawn. Fantastic, Joaquín. Da iawn ti. Cadair. Bendigedig. Da chi wedi dysgu rhywbeth heddiw, Fede? ¿Aprendiste algo hoy, Fede? Aprendí. Bueno, ok, vamos a hacer ¿cómo se dice? Un reasunto de la lección. Entonces, Fede, felly, so, casa ydy, Lois? Casa ydy? Sí. Ti, da iawn. Sí. A sisha ydy, Lois?
Cadair. Cadair. Da iawn. A ventana, Lois, ydy? Ffenest. Fenest. Da iawn. A cama, ydy? Gwely. Gwere. Muy Da bien. iawn. Da iawn. Newn ni roi Bien, clap i dad. aprendí. Da iawn wir. Un aplauso a Fede. qué buenas Yay! Da iawn. Bendigedig. Da iawn. Da iawn wir. Gwych. Ydyn ni'n mynd i gael can nesaf neu ydyn ni'n mynd i... Be ydyn ni'n mynd i wneud? Bw, dwi'n meddwl, newn ni gael can. Wel, mae Fede wedi dod â gitar i fewn yn heddiw. Wow, Felly- Fede, trajiste la guitarra. Wow, wow, oui. Ydy dad yn mynd i chwarae'r gitar, Joaquin? Tu papá va a tocar la guitarra? Sí. ¿Vas a cantar, Joaco? Wyt ti'n mynd i ganu hefyd? Bueno. Da iawn. A wnaeth llegi helpu ti. Sio ¿Qué vas a cantar, Joaquín? La que dijimos recién. ¿Te acordás cómo se llama? Sí. Bienvenido. Da iawn. Hen fenyw fach. Hen fenyw fach. Seria. Com... La vieja señorita. Señora. Sí, la vieja señora. Hen fenyw fach. ¿Y qué tiene la hen fenyw fach, Joaquín? Huevos. Huevos, sí, huevos. ¿Y qué pasa a la señora? ¿Qué pasa en la canción? Beth sydd yn digwydd? Se le cayó los huevos en el puente. Ay, no, se callan los huevos en el puente. Yeah, so, hen ti'n gyfarwydd efo'r gan fi'n cymryd yn dweud Lois. Ydw. Y la segunda parte que no me la sé. ¿Sabes? Hacemos la primera parte. O si quieres, yo la canto con vos. Na i ganu gyda ti, okay? Yeah, na i ganu gyda ti, okay? So, barod? ¿Vas a cantar? Bienvenido. Que tuia, Hollandeilo, Irlandavia, Areponser, Puislandavia, Composa, Basket, Laura, Thuia. Unwaith eto? Hen wraig fach yn gyrru y gwyddau, Olan gollan draw iddo galle, ac yn dweud y gair wrth y llanciau, Gyrwch ymlaen ac feddalia finne. Yay! Dwi'n meddwl gallen ni wneud y pares cyntaf eto. La Unwaith primera eto. strofa, una vez más, dwi'n meddwl. Barod? 1, 2. Hen fenyw fach a basged o wyau, Olan deilog draw yn y bia, ar y bont ar bwyslan y bia, cwmpws y basged a lawr aeth y wyau. Yay! Da iawn ti, Joaquin! Gwych. Bendigedig. Fantastic. A da iawn, Fede, hefyd. Muy bien, Fede. Super bien. Da Y iawn ya que chi. estoy con la guitarra, me gustaría cantar algo más, ¿puede ser? Ah, sí. Una Diolch. canción yo. Wel, Lois, so gan bod Fede efo'r gitar, mae Fede mynd i ganu can arall hefyd. Ydy hynna'n iawn? Wrth gwrs, bendigedig. No soy muy buen cantante, pero voy a hacer lo que puedo. OK, iawn. Gwych, dyn ni'n edrych ymlaen. Gawn ni edrych So, ti fe ddim yn gwybod mynd i ganu fel, mae'n mynd i wneud ei orau glas. Dyna yr oll da ni'n ofyn. Gwych. Es una canción que a mí me gusta mucho y me ayudó mucho en tiempos así de malos y siempre la tengo en mi memoria, así que Waw, gwych. quiero So, compartir esto. Bueno, OK. So, mae'n gan arbennig iawn sydd yn helpu Fede mewn amser sydd yn galed. So, mae'n mynd i ganu fe nawr i ni. Hyfryd. Diolch. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever
faith will be made stronger in the presence of my Savior. And when bir mein Kleve treulir biret, Roseton ein igardek, blebenak daude alwa. Kera bir chlebit pech lagach lai buidrio, Drade fil beuna y fruidrio, Gedati gerada vir. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy y hasta el final. De enudi e kalwai, pandawa de freud atati, edracha ife enai den de frei di, de ni en in, de ni en in. Wow! Bendigedig. Fede, oedd hwnna'n ffantastig. A ti'n canu mewn tair iaith, ie? Estabas cantando en 3 idiomas, Fede. Wow, llongyfarchiadau, Wow. felicitaciones. Yeah, Gwych. da iawn. ¿Es tu canción? No, es una canción cristiana de una banda que se llama Hillsong y está en inglés y le hice en español y Nia me ayudó a hacer la versión en inglés. Así Wel, que me encantó, Fede. Bendigedig. So, Lois, so mae, o'n i'n meddwl falle mae can Fede oedd e'n, dim can Fede, ie. Ond mae'n gan Crisnogol. ¿Cómo se llamaba la banda? Hillsong. Hillsong. A nath mae Nia wedi helpu Fede gyda. Efo'r Gymraeg. Diolch yn fawr. Muchas gracias. Ti'n ei copi, dad? Yay! Muy bien. Super bien, Fede. Wel, Okay. natif, Lois, dwi'n meddwl falle newn ni gael, hacemos una pausa, newn ni gael Ie, toriad bach. ni'n cael toriad bach, ie. Diolch i chi'ch dau. Ie, Diolch muchas yn fawr gracias. iawn. Muchas gracias, Joaquín. Tisha, ¿quieres saludar a alguien? ¿Quieres saludar a primer grado? Newn ni dweud hello i primer grado, blwyddyn un. Ie, dyd Ie. hwnnw. Newn ni dweud hello, blwyddyn un. Hello, blwyddyn. Hello, athrawes Judith. Hello, athrawes Judith. Hello. A dyna ni. Saludamos a blwyddyn i'r primer grado de Escola Cwm. Toriad bach, dwi'n meddwl. Una pausa. Wel, diolch yn fawr iawn i Fede am y gan hyfryd yna. Sí, muchas gracias, Fede, por la canción, por la hermosa canción y la interpretación también. Hyfryd. Wel, os di'n iawn efo chi, no ni? Dwi'n mynd i ddweud chi. Chdi, dwi'n meddwl, na iawn. Na i ofyn bach y gwestiwn i chdi rwan, os ti'n hapus o hynna. Entonces, Fede, sí, vamos a hacer un interview. Un Ok. chiquito interview. Bien. Iawn. Cool. Felly, wyt ti wedi bod yn helpu ni ac yn rhoi y rhaglen yma at ei gilydd ers y dechrau un. O lle nath y diddordeb ddod mewn technoleg a golygu a popeth fel yn y byd yna? Bueno, vos desde el principio de Tanadraig, vos estabas ayudando a Lois y Griff y después a mí para hacer todo con el programa. Pero ¿de dónde viene tu interés en la tecnología y grabar y editar y todo eso? Bien, de hecho, nunca lo había hecho antes. Es la primera vez que lo hago. Todo empezó porque el año pasado el director de la escuela de secundario, Charlie, él quería hacer un programa de radio y necesitaba ayuda para grabarlo y me lo pidió, que dicho sea de paso también es mi suegro, así que no digan nada. Y me pidió si lo podía ayudar y hicimos un par de programas, un par de tardes. Yo vine algunas tardes, 2 o 3 tardes a grabar, pero nunca había hecho nada. Y bueno, este año cuando empezaron con la radio, Margarita me dijo, ya que lo había hecho antes, si lo podía seguir haciendo.
Y bueno, empezamos. O sea, estoy aprendiendo con ustedes, digamos. No. Sí, en mi opinión, Fede, sos un genio. Dydy, mae'n wych, yn dydy. Ydy, arbennig, Yeah, fantastic. yndi, ie. So, yn fras, so mae Fede, dydy erioed i fel gweithio gyda'r radio o'r blaen, neu recordio, na editio erioed o'r blaen. Ond llynedd nath Charlie, sef prifathro Ysgol y Cwm, Ysgol Uwchradd y Cwm. Ysgol Uwchradd, ie, prifathro Ysgol Uwchradd y Cwm, ofyn i Fede helpu fe gyda'r rhaglen o dde'n neud. So dde fel, okay, yeah, na i helpu. A, just dyna ni. So dyna, mae wastad wedi cael diddordeb. A mae yn deud, wel, bod yn dysgu ar y job, yn dysgu gyda ni. So, Waw, mae hynna'n anodd iawn i gredu, achos mae gen ti'r gyr i gyd a bob dim, a ti mor fatha proffesiynol yn y ffordd ti'n neud bob dim, felly, waw, hynna'n arbennig bod chdi, fatha'n eitha newydd i'r peth. es difícil para los de creer que estás aprendiendo haciendo este trabajo con nosotros porque tienes todo el equipo y sos muy profesional en tu modo de trabajar o Bueno, hablar con muchas nosotros. cosas son de acá, algunas son mías que fui trayendo, pero la mayoría, todo el equipo es de acá, digamos. So, mae ambell i beth bu a Fede, ond mae lot o'r stwff sydd gyda ni bu ar ysgol. Ie, yr ysgol, ie. Wel, ti'n weld yn gwybod sut ti'n defnyddio nhw Sí, pero parece que manejas todo como un profesional, entonces, muy bien. Bueno, y a mí Fede. me gustó porque empezamos haciendo la radio solamente y después yo dije, bueno, ya que lo hacemos, filmémoslo y hagámoslo un poco más, no sé, profesional. Yeah, so fel mae Fede yn dweud, so fatha, nathon ni ddechrau'r rhaglen, a wedyn oedd e'n meddwl, waw, okay, ni'n gallu ffilmio'r rhaglen hefyd. Ie, mae wedi datblygu wrth iddo fo fynd ymlaen. Ie, mae wedi datblygu. Entonces, sí, svilupó. ¿Se dice svilupó? Se creció el programa, creció el proyecto. Y estaré bueno. Ie. Wel, o'n i'n meddwl sy'n ni'n holi'n bach amdano mwy amdano chdi, fatha, o lle wyt ti'n dod yn reiddiol, chos ti ddim yn dod o Drefelyn, dwi'n meddwl na. Entonces, también, Fede, vamos a hablar, o puedes contarnos un poco de vos, porque no sos de Trevelin, ¿verdad? No soy de acá. Soy de Buenos Aires. Con mi esposa, Juli, siempre veníamos de vacaciones a la casa de mis suegros. Ellos se mudaron acá ya hace varios años. También son de Buenos Aires, pero se mudaron acá. Y siempre veníamos de vacaciones y nos gustaba mucho. Y un día dijimos, bueno, vámonos. Mae Fede yn dod o Buenos Aires, ond mae Juli, Graig Fede yn dod o Drefelen, ond mae teulu Juli yn dod o Drefelen. Nes i'n cofio deud gyda bod Charlie yn dim llystad, Charlie ydi tad. Tad yng Nghyfraith. Tad yng Nghyfraith, gyda ni, gweld. Charlie ydi tad yng Nghyfraith Fede. A oedden nhw wastad yn dod fan hyn ar wyliau, mae teulu Jwli'n dod o fan hyn, so nathon nhw just penderfynu ar ôl bach. Wel, na ni just dod i fyw fan hyn. Gwych. Fue muy loco porque con Juli, cuando éramos novios, más jóvenes, siempre vivíamos en Buenos Aires y siempre decíamos, como un proyecto, o medio en broma también decíamos, Proyecto 2020, vamos a vivir al sur. Ay, no, 2020, el año del COVID bueno, también. Pero lo loco es que vinimos en el 2020. Bueno, sí, eso es loco. No lo planeamos así, pero bueno, se dio y bueno, igual llegamos y a la semana se disparó la pandemia y quedamos todos encerrados y fue medio loco. Hasta el punto de que casi nos tenemos que volver a Buenos Aires porque yo no conseguía trabajo, vine sin trabajo, sin nada. Pero bueno. Wel, so fel, mae hwn yn rhywbeth fel gwellcon a ddigwydd. Pan oedd Fede a Juli yn gariadon cyn iddyn nhw briodi, iddyn nhw'n mynd allan efo'i gilydd, oedden nhw wastad fel, jyst yn jocian yn beth i'r ffaith, project 2020, nawn ni fynd i'r de, nawn ni fynd i fyw yn y de, oedden nhw jyst yn jocian yn beth i'r peth. Ond wedyn, 2020 oedd blwyddyn Covid. A dyna pryd, pandemic, dyna pryd nathon nhw ddod i fan hyn, i fyw. A nath ddod a dim gwaith gyda fe, so mae fe just, Felly, oeddech chi'n go iawn ydi darogan y peth, fatha, di fel...
Dwi ddim yn gwybod sut mae deud yr ogan, pero fue como se dice, escrito en las estrellas. Sí, podría decirse que sí. Wel, ie, bellach yn amlwg mae eich plant chi'n mynd i ysgol y com. Mae Chasmin yn da. Sí. Chasmin yn blwyddyn 1. Sí. A hynny wedi dweud Ffedr. Joaquín. Yn blwyddyn 1 yn cael ei ddysgu gan Lleucu yn Gymraeg, yn dydi? Entonces, y ahora tus hijos están acá en Escuela Com, Jas, que está en primer año en la secundaria, y Joaquín, que está en primer grado en la primaria. Ie, o'n i'n mynd i ofyn, os a reswm penodol neu pam bo chi eisiau anfon y plant i ysgol Sbaeneg a Chymraeg, neu oedd o'n, ie. Sorry. Na, mae'n iawn, dos di chi. Dos amdani chi. No quiero olvidar ningún detalle. Bueno, ¿y hay algún motivo por qué ustedes querían mandar sus hijos en una escuela bilingüe o una escuela galesa español? En principio no, porque, bueno, como te decía, que estuvimos a punto de volvernos a Buenos Aires y justo antes de volver, Juli consigue trabajo acá, o sea, ella empezó a trabajar acá, consiguió trabajo antes que yo y bueno, al año siguiente Joaquín empezó el jardín de infantes y lo anotó acá porque ella venía acá. Pero de hecho no conocíamos mucho Justo el otro día hablábamos de eso, que por ahí en Buenos Aires no se escucha mucho de toda la historia de la cultura galesa y todo eso, ¿no? Y que es bastante impresionante todo el tema de cómo vinieron, del Mimosa y todo eso. Y decíamos, qué loco que en Buenos Aires no tenemos ni idea de nada de eso, ¿no? Es otro mundo, parece. Sí. Pero nos gusta mucho, ahora que estamos acá, nos gusta todo esto. Bueno, gracias Fede. So, nes i anghofio cyfieithu un peth oedd yn bwysig. So, oedden nhw bron a symud nôl i Buenos Aires. Oedden nhw ar y pwynt... ar ôl. Oedden nhw yma, ond oedden nhw bron a symud nôl i Buenos Aires. Ond oedd Juli wedi cael gwaith. So, nath nhw aros. Dwi'n gweld. A wedyn oedd Joaquin yn dechrau yn Chardin, so dechrau ysgol feithrin. A wedyn oedd nhw just meddwl, well, newn ni just cer ymlaen fy'n hyn. A wedyn, maen nhw just un peth sydd yn wahanol iawn rhwng fy'n hyn a Buenos Aires ydy, well, yn Buenos Aires ti ddim yn dysgu am fel hanes y Cymru. Fel ti ddim, a bod yn rhywbeth maen nhw'n meddwl sydd mor arbennig, dysgu'r hanes yma, bod yn ddiddorol. A yn Buenos Aires, mae fe'n... Wel, fi ddim eisiau rhoi geiriau'n ceg fydde nawr, ond bod nhw'n... bod nhw jyst ddim yn cael hynna yn Buenos Aires. Mae'n ddiddorol, dysgu am yr hanes sydd, mor ynghlwm ar lleoliad yma lle. So mae bron fatha mae jyst wedi digwydd fel hyn. Hyfryd. Y Jazmín, ella este año empezó acá porque ella quiso. Nosotros siempre la queríamos mandar acá y ella no quería. Y este año ella pidió venir acá, así que... Bueno. So mae Chasmin, hwn ydi blwyddyn, so mae Joaquin wastad wedi bod yn yr ysgol Gymraeg, ond hwn oedd yr ysgol, so hwn ydi blwyddyn cyntaf Chas yn yr ysgol Gymraeg, a hi oedd wedi gofyn i ddod i'r ysgol yma. Oedden nhw'n mynd i anfon hi, ond oedd hi ddim eisiau wedyn. So mae hi wedi gofyn i ddod yma. Mae hi wedi bod yn brysur ofnadwy yn Eisteddfod Porta del Sol. Oedd hi'n gwneud lot ac oedd hi'n llefaru'n Gymraeg a phob peth. A i feddwl, mae blwyddyn yma di'r flwyddyn gyntaf, mae'n dysgu Cymraeg. Mae hynna'n arbennig yn dydyn. Y es el primer año de Jas acá en la Escuela Galesa y ella también participó en el Eisteddfod escolar y recitó, cantó en galés y es fantástico. Y eso empezó ella en mayo, o sea, y no había tenido antes contacto con el idioma, así que, salvo por lo que le enseña Joaquín. So roedd hi erioed i wneud Cymraeg o'r blaen. So nath hi ddim dechrau'r flwyddyn yn
yn mis Ionawr, wel, mis Mawrth, oedd i ddechrau mis Mai, a mae Joaquin wedi bod yn dysgu lot o Gymraeg i chas. Fo wedi athro y tŷ, felly. Entonces, Joaquin es el profe de la clase. Se dice acá, el athro Joaquin. Sí, estaba muy tímido, pero en casa habla mucho más galés que... Sí, y también en clase, no, Sí. no es tímido. So, mae'n, dydw i ddim yn siarad yn y tŷ, na chwaith yn y dosbarth, just ar y radio, solo en la radio. Yr meicroffon eich. Too much. Gwych, wel, diolch a galon am ddod i siarad efo ni, Fedr. Fel arfer mi o ti'n brysur tu nôl y camera, ond mae'n braf cael chdi ochr yma heddiw. A diolch, gan bod i'n yn rhaglen olau fi am y tro, diolch yn fawr yn dy holl waith. Wedi bod yn seren, diolch. Fede, y sí, muchas gracias está tan lindo de tenerte acá, de este lado de la cámara y del micrófono también, que sí, siempre fuiste un genio haciendo todo para nosotros y Lois quería agradecerte y yo también para todo el trabajo que hiciste con nosotros y también porque es un programa especial y triste, pero también porque es el último programa de Lois. Entonces, muchas gracias para todo. ¿No ni gael can fach? No ni gael can. Vamos a escuchar una canción. Dale. Gwych. No ni wrando ar Lle Hoffwn Fod gan Al Lewis nesaf. Y vamos a escuchar una canción que se llama Lle Hoffwn Fod. Estoy pronunciando las palabras en galés con un acento castellano. De Al Lewis. Wel, fel ydych chi'n gallu gweld, mae yna lot o bobl yn y studio bellach. Wow, sí, como ustedes pueden ver, o quizás escuchar también, tenemos un montón de gente en el estudio ahora. Mae chi gynnu ddechrau efo eich enwa chi. Pwy yw ti? Unwaith eto, Julián, una vez más, muy cerca, más cerca, sí. Pwy wyt ti? ¿Quién sos? Juliana dwi. Gwych, a pwy yw ti? Lala dwi. Helo, Lala. Pwy yw ti? Jasmine dwi. A pwy sy'n cuddiad yma na? Joaquin dwi. Croeso i pau, bienvenidos. Da ni'n mynd i drosglwyddo yr awennau i chi rwan. Lala, wyt ti'n mynd i ofyn ychydig bach o gwestiynau? Bueno, Lala, ok. Vos podés ser el interview, entonces vos vas a pedir algunas preguntas a tus amigos. Juli, beth yw dy hoff liw? ¿Cuál es tu color favorito, Juli? Más cerca al micrófono. Porffor. Unwaith eto, Juli. Porffor. Juli, sut dyn ni'n dweud porffor yn Sbaeneg? ¿Cómo se dice porffor en castellano? Morado, wow. Neu violeta, morada. Violeta. O también violeta, so mae dau air am porffor. Oes gyda ni, Lala, oes gyda ni dau air am porffor yn Gymraeg? Ydyn. Wel, ydyn. I beth ydy'r ddau air yn Gymraeg? Ni efo piws a porffor. Entonces, nosotros también tenemos dos palabras para morado o violeta en galés. Ti'n mynd i ofyn yr un cwestiwn i Sias, hefyd? Sias, beth yw dy hoff liw? Lliw happy, pink, a wyn, a porffor, a... Werd glas. Wow, ok, mae lot o liw. Llawer o liwiau. Entonces, Jasmine, tus colores favoritos son violeta, rosa, blanco. Violeta. Rosa, blanco, violeta y verde agua. Wow, rosa, blanco, violeta y verde agua. Joaquín, beth amdano ti? Beth ydy dy hoff liw? ¿Cuál es tu color favorito, Joaquín? Coch. Coch! Edrych fel beth sydd yn ôl eich di? Y ddrai goch reit yn ôl eich di? To be, Joaquin, coch ydy hoff liw fi hefyd. También es mi color favorito, coch. Nice, be amdano ti? Beth ydy hoff liw di? Dwi'n meddwl swn i'n deud glas. Dwi'n meddwl. To be, o'n i'n meddwl bys ti'n dweud glas. O, Siwr beth ok, bys yn ysir glas. O'n i'n A meddwl. beth am hoff liw ti? Fi di deud. Hoff liw fi. Mi color favorito es el rojo. Yeah. Ddim glywed. Coch, a beth amdano ti, Lala, i fos?
Yn agos i'r microffon, Lela. Fi'n hoffi gwyrlas, porffor, di, Ti'n hoffi di? Oh. gwyn, Muchos colores. Entonces, blanco, verde agua, negro y uno más. Un arall? Un arall. Beth ydy'r un arall? Yn agos i'r microffon. beth oedd e? Beth oedd Ti anghofio. Ti wedi anghofio. Ti Ti olvidaste, anghofio. però non passa nada, dim ots. Wel, un peth o'n i eisiau gofyn i chi, una cosa que yo quería pedir a ustedes era... Glass. Glass, azul también. Era, bueno, ¿cuál es la mejor cosa de Escolocum? ¿Cuál es la mejor cosa de Escolocum? No, ni dechrau gyda ti, Juli, empezamos con vos. En agos i'r micrófono. Muy cerca. Chwarae allan. Chwarae allan. Jugar afuera. Ar ben dy hun neu gyda ffrindiau? Gyda ffrindiau neu ar ben dy hun? Sola o con tus amigos? Ffrindiau. Gyda ffrindiau, wrth gwrs. Beth amdano ti, Lela? Beth ydy'r hoff beth? Yn agos i'r microffon, cofio. Dwi'n hoffi chwarae. Dwi'n hoffi gweithio. Chwarae a gweithio. Jugar Dwi'n hoffi, dim gweithio. Dwi'n hoffi celf. Celf. Entonces, jugar, non trabajar, pero arte, te gusta mucho. Beth amdano ti, Sias? Beth ydy'r peth gorau am Escolocum? Dwi'n hoffi weithio. Gweithio ti'n hoffi? Cymraeg. Gweithio yn Gymraeg. Cymraeg. Wel, da iawn. Wel, mae Sias wedi dweud wrtho fi, Lois, bod hi yn hoff iawn o Gymraeg. Ydy wir. Oedd hynna yn syniad dim arnau, achos mae'n siarad Cymraeg yn wych. Wel, 4 ohonych chi. Ie, mae'r 4 ohonych chi yn siarad Cymraeg yn wych. Los 4 hablan galés super bien. Chwago? Ie, y 4 ohonych chi. Los 4 hablan super bien en galés. Chwago. A be mae chwaco yn hoffi wneud yn yr ysgol? Vos qué te gusta hacer en la escuela? Na, mae chwaco yn mynd i gadw ei fe hun, a mae hwnna'n iawn. ¿Quieres decir, ni ti eisiau dweud? ¿Quieres decir lo que te gusta hacer en la escuela? Hablar en español. Sí, puedes decirlo en español. Ti'n gallu dweud yn Sbaeneg, Cared. Dyna ni roed y mic... Dwi'n mynd i symud y microffon yn an. Ie, chdi bach nes? Da iawn, Chas. Jugar en educación física. Jugar en educación física. Lois, wyt ti'n gwybod beth ydy educación física? Addysg corfforol? Ie. Ie. Ww. Rhaid 10 pwynt i Lois. Mae'n hwyl hefyd. Ie, addysg corfforol yn hwyl iawn. Okay, a cwestiwn arall o'n i eisiau gofyn i chi. Okay. So, os ydyn ni'n meddwl am trefelyn, beth ydy'r pethau gorau am trefelyn? Las mejores cosas de trefelyn. Sias, na ni ddechrau gyda ti. Beth ydy'r pethau gorau amdano trefelyn? So, Darren, agos iawn at y microffon, Sias. Mynd i godi tulips. Mynd i gweld y tulips. Los tulipanes. Wyt ti wedi gweld y tulips? Ddim eto, dwi'n edrych ymlaen achos blwyddyn yma, bydd y tro cyntaf byddai'n cael mynd i weld nhw, gobeithio. Pryd wyt ti'n mynd i fynd i weld nhw, Lois? Wel, diwedd y mis? Hydref, ie? Diwedd mis Hydref, ie. Diwedd mis Hydref. So, Sias, mae Lois yn mynd i fynd i weld y tulips diwedd mis Hydref. El fin de octubre, Lois se va a ver los tulipanes. Beth amdano ti, Juli? Beth ydy'r un o'r pethau gorau ti'n gallu gwneud? Sierra Colorada. Sorry? Sierra Colorada. Sierra Colorada. Craig Goch. Da iawn. Waw, Sias, o'n i ddim yn gwybod hynna. Briliant. O'n i ddim yn gwybod. Wel, Es una casa. Darren, agos Porque me encanta jugar con la nieve. Achos ti'n caru chwarae gyda eira. Wyt ti wedi bod i Sierra Colorada y flwyddyn yma? Fuiste este año a Sierra Colorada? Unwaith eto. Sierra Colorada. Sierra Colorada. Sierra Colorada. Dwi'n meddwl yn y dosbarth ein clasau bod Joaquin wedi dweud wrtho fi unwaith. Que Joaquin, vos me dijiste una vez Sierra Colorada. Me hablaste de Sierra Colorada. Unwaith, do.
Me encanta ir a Sierra Colorada. Ti'n Y he ido muchas veces, desde chiquita. Ti wedi bod lot fawr iawn o weithiau, muchas veces. Wow. Y flwyddyn yma, este año, fuiste? No, Pam? porque este año no hubo nieve. Achos y flwyddyn yma doedd dim eira. Na, dim eira. Doedd dim eira. O'n i moyn mynd i'r eira, i chwarae yn yr eira, ond na'n ffodus, nath dim eira ddod. Doedd dim eira. No, Lala, vos tenías muchas ganas de ir a jugar en la nieve, pero no hubo nieve. Y Joaquín, ¿de ti quieres decir algo, Joaquín? Mynd i'r plaza. Mynd i'r plaza. Hyfryd. Ti'n hoffi mynd i'r plaza? ¿Te gusta ir a la plaza? A beth wyt ti'n gwneud? ¿Qué haces en la plaza? Beth wyt ti'n gwneud en la plaza? Chwarae yn y parc? Mynd i'r chwarae. Oh, Mynd i sorry. chwarae. Mynd i chwarae, wrth gwrs. Ond ti'n gwybod, wel, dwi'n hoffi wneud hwn yn y plaza, a dwi'n siŵr bod Lois yn hoffi Wrth fy modd. yn y plaza. Mynd i fwyta hufen ia. Wyt ti'n hoffi bwyta hufen ia yn y plaza? Hufen ia ydi helado. Wyt ti'n hoffi bwyta hufen ia helado en la plaza? Yeah, Mae'n chwilio yn ysgwyd i ffen, ti ddim yn hoffi. Na. Wel, Da ni Lois. wedi dechrau. Wel, be mae chwili'n hoffi wneud? Beth wyt ti'n hoffi wneud yn y plaza te? Chwarae. Hoci. Chwarae hoci. No. Vender pulseras. Gwerthu breichlet. Ie, Gwerthu breichlet. un tro nes i a chwli mynd i'r plaza, a nathon ni gwerthu breichledu a squishies. Wow. Do wir, wel, da chi'n bobl busnes ar y ffordd, felly. Ac yn medru cyfeithi, da chi'n genod, mae gennych chi lot o sgiliau. Yeah, well, oedden nhw'n wych. Entonces, sí, una vez Lala y Juli se fueron a la plaza y empezaron a vender pulseras. I squishies. Y, perdón, sí, y squishies también, es la verdad. Nar, mae gyda fi... Y ganamos mucho. Muchos, ama, Shaz, ti'n mynd i ddechrau? Vas a empezar, wow, dyna... Estábamos de vender y a cualquier persona desconocida. Ydych chi'n mynd, wel, mae angen, gwneud popeth yn ofalus, todo con cuidado, sí? Hasta mi. Sí, todo con cuidado, popeth yn Todo. ofalus, yn dyfa, Ie, popeth wir. yn ofalus. Reit, mae gyda fi un cwestiwn arall, a dwi eisiau gwybod, ydych chi eisiau mynd i Gymru, ydych chi eisiau mynd i Gymru, a os ie, beth fyddech chi'n neud? Si Kieran, Lala, ti'n mynd i gyfieithu fi? ¿Me vas a traducir? Bueno. Quieren ir a Gales y si van a Gales, ¿qué les gustaría hacer? Me encantaría ir a la escuela a ver cómo es en Gales. Yn ystod i allan na, Lois. Ydy o, ai mynd i'r ysgol? Ie, mynd i'r Mynd i'r ysgol yng Nghymru. Ie, pam wyt ti eisiau mynd i'r ysgol yna, chwli? Porque quiero ver cómo son las comidas. Achos mae hi moyn gweld sut mae bwyd yr ysgol. Mae bwyd yn ddiddorol iawn. La comida es muy interesante y súper importante también. Iawn, oce, A nawn mí me ni. encantaría ir a vivir a Gales. Beth wyt ti'n hoffi mynd i fyw Sí. yng Nghymru? Pero no, A mynd i cwrdd â fi. pero no me voy a aguantar las horas de vuelo. Oh, cariad. A beth amdano ti, Joaquín? I a vos, te gustaría, beth ti'n hoffi mynd i Gymru? Te gustaría ir a Gales? Yeah? A os bydde ti'n mynd, wyt ti'n gallu meddwl, yng Nghymru, beth fysa ti'n neud? Me gustaría ir a un castillo. Mynd i'r castell. Ife castell coch neu rhyw castell arall? Castell Coch, mae castell, hay un castillo, mae castell o'r enw Castell Coch, el Castillo Rojo. Este castillo? Muy bonito. Sí, ie, castell yma, mae'n hyfryd iawn. Wel, Lois, yng Nghymru, mae yna lot farian o gastell, yn does? Mae yna lawer, mae yna gannoedd o gastell yna, so ti wrth dy fodd, Joaquin. Sí, hay un montón de castillos y a vos te encantaría el Gales. Hay que empezar a ahorrar plata. Ahorrar. Ahorrar, tío. Ahorrar.
Ahorrar. Ahorrar. Diolch yn fawr iawn. Falchad am helpu fi. Beth amdano ti, Sias? Ie, bos? Bys ti'n hoffi mynd? Dew styria i'r? Bys ti'n hoffi mynd? Dwi'n hoffi. Ie, a beth bys ti'n gwneud? Deren agos at y meicroffon. I mynd i'r ysgolion a mynd i capeli. Dyna ddiddorol. Mynd i'r ysgolion a mynd i'r capelli. Entonces, ir en una escuela o a las escuelas y también en las capillas. Mae oes capel yn fan hyn, Sias, wrth ymyl yr ysgol? Oes capel ar bwys yr ysgol. Oes capel ar bwys yr ysgol. Hay una capilla cerca de la escuela? Mae capel a Deren fwy agos? wrth ochr ysgol. Mae capel. Wyt ti wedi bod? Wyt ti wedi bod i'r capel? Wyt ti wedi gweld y capel? Ie. Wyt ti wedi bod i mewn y capel? Ie. Yn y preliminaris. Rhagprofion. Yn y rhagbrofion. Mae hwnna'n air mawr iawn. Eithaf hwnna gran palabra rhag. Steifod trefelu. I'r steifod trefelu. Ac wyt ti'n hoffi cystadlu yn yr Eisteddfod? Wyt ti'n hoffi cystadlu? Te gusta competir yn yr Eisteddfod? Wyt ti'n hoffi? Ie, dwi'n hoffi. Beth wyt ti'n hoffi gwneud mwyaf? Wyt ti'n hoffi canu neu adrodd mwyaf? Canu, adrodd a ysgrifennu. Canu, adrodd? Waw, ti'n brysur, Sias. A beth am dawnsio? Ti'n hoffi dawnsio hefyd? Dwi'n hoffi dawnsio. Da iawn. Dwi'n caru dawnsio. Ti'n caru dawnsio? A dwi'n meddwl bod Chwili a Lala yn hoffi dawnsio hefyd, yn fawr iawn. Un cwestiwn silly. Iawn, oce. Os bysych chi gallu lliwio gwell, pa lliw bysych ti'n lliwio fe, Chwli? Oce, os byddai ti'n gallu lliwio gwallt ti, Chwili, se pudiste pintar tu pelo, ¿qué color sería? Me pintaría de color rubio o morado. So, rubio ni blond. O rosado. Blond ni brown. Anturus iawn. Rosado o blanco. Neu gwen, neu pink. Okay. A t-shirts? Wallt oren a wallt porffor a wallt pink. Okay, so oren, naranja, porfor, violeta neu pink. Oren na. Sorry? Ie. Yeah, oren. O'n i man eisiau clywed oren. Oren, porfor a pink. A beth amdano ti, Joaquin? Se pudiste cambiar el color de tu pelo, be fysa ti'n newid lliw dy well? Goch. Coch. Wel, Fel rockstar. fel rockstar. Ie, yn union. Wel, Lois, o'n i'n meddwl... Oren. Sorry? Oren. Oren, coch a oren, waw. Hyfryd. Fel lliw tan. Fel lliw tan. Tan y draig. Como el fuego, ie, fel fuego del dragon. O'n i'n meddwl, Lois, achos bod y plant yma, maen nhw mor dylentog, a maen nhw i gyd wedi perfformio yn yr Eisteddfod, falle bys ni'n gallu gofyn iddyn nhw adrodd rhywbeth i ni. Bydda hynny'n hyfryd. Ie. So, Sorry, Lala, beth oedd ti'n mynd i ddeud? Be chi moyn i ni adrodd? Well, okay, so yo quería que todos de ustedes pueden cantar y recitar y hicieron un montón de cosas en el Eisteddfod. Entonces, nosotros hemos pensado que ustedes pueden recitar algo para nosotros. ¿Solas? ¿Qué quieres? ¿Juntos o juntas? Tachisha? Yeah? Okay, right. So, beth? Dwi'n Canu a adrodd. Wel, na ni adrodd yn gyntaf, dwi'n meddwl. Ond swnio'n neu dim ond? Dwi'n meddwl falle... Dim ond ta swnio. Na ni gael swnio'n, achos Shaz, ti'n gwybod swnio'n, yn dweud? Yeah? Entonces, las tres van a recitar swnio'n. Joaquín, wyt ti'n gwybod hwn? Vos lo sabes? La de Sunia. No, so mae Joaquín yn mynd i fod yn jurado. Okay? So, Joaquín... Joaquín es nuestro jurado. Yeah, Jurado perfecto.
Iawn, Fod oce. i'r beirniad. Iawn. Oce, so felly sonian ydych chi'n mynd i adrodd. Iawn, ar ôl, so Lala, mae angen i ti siario gyda Chwli, so yn agos neu siario gyda Sias. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Sŵniad. Mama, dad a finnau yn mynd am dro i'r dre. Mam yn mynd i coffi a dad yn mynd i te. A finnau sŵniad, sŵniad, a diwrnod boeth o ha. Sŵniad nes y cefais i, lamp o hifenia. Wow, fantastic. iawn. Da iawn. Diolch yn fawr. Be oedd ti'n meddwl, Diolch. Chwaco? Oedd ti'n hapus? Diolch fawr. Oedden nhw'n dda? ¿Te gustó, Joaquín? ¿Cómo recitaron? ¿En dda? Bien o mal? Bien o mal. En dda. Sawl ie. marc allan o 10? Ok. ¿Qué nota vas a...? ¿Qué número le das? ¿Qué nota? 10. 10 de 10. 10 allan o 10. 10 Da allan o 10. iawn. Ora, dim ond cancel yn crefydd. O, dych chi siarad o rhywbeth arall? Ie. Oes gyda ni amser? Mae gen i ni amser am un bach arall? Un arall. Un arall. Iawn. Okay. So, Lala a Chwli, dych chi'n mynd i adrodd hwn. Okay. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Dim ond cancel yn Griffith. Beth offwn ni gael? Hifenian neu dada? Mi'n mynd awyren i Sbaen yn y ha. Gael pwbl bach gwyn, feig newydd o na. Dim ond wobers a nadros os gwelwch chi'n dad. Wow, hip hip Da hooray. iawn. Da iawn. Gwanto le la chwaco? Isias. Dig, dwi'n meddwl. Dig allan o Dig, hyfryd, da Wel, iawn. Lois, dyn ni wedi cael gwledd fanna. Da ni do. wedi yn wir. Diolch o galon i chi am ddod i siarad efo ni heddiw. Yeah, muchas gracias para venir a hablar con Ahora, nosotros en el estudio de Tan Edrai. Canu diolch. Canu diolch. Dwi'n meddwl falle bod ni'n mynd i rando canu ar diolch. ganar. Neu newn ni rando ar y merched yn canu Ie, diolch. ie. Nown ni gael seibiant bach gynta, a wedyn nown ni wrando na chi'n canu. Ie, Iawn. be am hynna? Ok, gwych. So, dyn ni'n mynd i rando ar gan. Beth ydy'r gan nesaf? Dyn ni'n mynd i Nown ni wrando Lois? ar Tywys Fi gan Mared a Skylark. Bueno, ahora vamos a escuchar la nuestra próxima canción que se llama Tywys Gyfi. Tywys Fi. Tywys Gyfi. Bien. Gracias que la disfruten. A dyna ni. Awr arall wedi mynd fel y gwynt. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn cwmni ni heddiw. Y sí, ya se fue este hora y esperemos que hayan disfrutado escuchar nuestras charlas y las charlas de los chicos también, por supuesto. Lois, sut wyt ti'n teimlo? Achos hwn ydi rhyfedd. rhan olaf ti. Com te sentís, Lois? Rhyfedd iawn, ie, dwi'n teimlo'n... Dwi'n meddwl bod o cweit wedi syncio mewn eto, ie. ond ie. na, Wyt ti'n edrych ymlaen i fynd i i'r groes i'r dyffryn. pai? Ie, eto, wel, mae gen i ddrif ar taxi go dda yn ystod yn ymwyl. Na, dwi'n edrych ymlaen. Ond fydd e'n hiraethu am bobl yr Andes. Mae wedi bod yn gyfnod difyr dros ben, a dwi'n ddiolchgar i pawb sydd wedi cefnogi fi tra dwi wedi bod yma. Entonces, sí, para que ustedes sepan, Lois esta semana se va a pasar un poco, algunos meses en el Valle, en las zonas de Gaiman y Trelew y Dolabon y Madryn, y sí dice que va a extrañar a toda la gente que conoció acá y quiere agradecer a todos y que pasó muy bien el tiempo acá. Ie. Wel, gai jyst dweud diolch yn fawr iawn i fy nghyd gyflwynydd. Lleucu am dy holl fel ymroddiad ac am dy holl waith, a fel, mae jyst i fod lot o hwyl, dwi'n meddwl, i wneud y rhaglen. Ie, Lois, mae wedi bod yn sbart dwi'n dweud diolch i ti, achos fi wedi gwneud hwn o blaen. Entonces, dwi'n just dweud diolch i ti, Lois, am drefnu popeth. Entonces, gracias a Lois para organizar todo. Y sí, Lois quiere agradecer a mí para hacer la traducción y todo eso. Y fue un hermoso momento. Lois, dwi just angen rhoi rhywbeth i ti, achos bod ti'n mynd i Gaiman. Yo tengo que regalar algo a Lois porque se va a Gaiman. I yn Gaiman, mae'n really bwysig cael hwn yn fy marn i.
So, dyma beth dwi'n mynd i roi i ti, okay? Fwy ar regalar-te hwn. Oh. Achos yn Gaiman, mae yna loads o mosquitos, porque en Gaiman hay un montón de mosquitos. A dwi'n meddwl bydde ti angen yo creo que vas a necesitar. Elof, algo muy importante, sobre todo para la gente de Gales, que los mosquitos coman a nosotros. Diolch yn Yeah. fawr. And so, os wyt ti ddim yn hoffi defnyddio DEET, si no te gusta usar cosas con muchos químicos, mae gyda fi alternative, okay? Beth arall sy'n gen So, ti? mae gyda fi alternative, sef hwn, tengo algo alternativo. Lavender, okay? O, So, hyfryd. fel essential oil, lavender ydy e. Mis ofnadwy. Ie, so mae hwn yn gweithio. Mae pobl yn Ffranc protectio fi unwaith, amddiffyn fi gyda fel cadwyn o lafant. Paid. Do, Ie, achos waw. oedd yn gweithio yn... Fi erioed i defnyddio'r olew fatha Ie. protection, ti'n mae fod helpu, os mae mosquitoes, O, gael mae'n yr un peth. hyfryd. O, ti'n gwybod beth, mae lafant yn un o'n hoff ar y O, gleio ni. mae'n hapus. Wedyn, Da o, iawn. diolch yn fawr. Gwych. Dwi actually cael hwn. Wyt, ie. I ti mae os wyt ti ddim eisiau defnyddio. defnyddio dit, gallu ti Wel. fel profi fo hwnna. Mi dylai'r mosquitos yn Gaiman fod yn ofnus iawn ar y funud. Entonces, una vez cuando Diolch, estaba en Gala. Francia me habían regalado la lavanda porque los mosquitos me coman mucho. Entonces, en Francia se usa la lavanda para un método para protegerse de los mosquitos y espero que va a funcionar en Gaiman. So, gawn ni weld. Diolch, na i adael chdi wybod Iawn. sut os di'n gweithio. Diolch o gael, mae'n Croeso. meddwl iawn. Diolch yn fawr. A diolch i Fede am edrych ar yn hola ni dros y misoedd dwytha. A diolch i chi wrandawyr. Mae di bod yn bleser. Mae wedi bod yn hyfryd. Y también, Fede, muchísimas gracias para ayudarnos. Y sin, heb Fede, pues ni ddim yn gallu neud e. Sin vos, Fede, no hubiese sido posible de hacer el programa. Entonces, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también que nos escuchan y nos miren también. Na fo, ag fydd lleicu ag gobeithio Griff a rhywun arall. Ag lot o westeion eraill yn ôl yn y dyfodol. Ya, que espero que vuelva Griff y quizás, pwy a oer lais yn dyfa, Ie, be wnaeth ddigwydd, yn be hollol. sydd i gael yn y dyfodol. No se puede saber todo lo que va a pasar en el futuro. Ymlaen. Ymlaen, adelante. Hwyl fawr. Ta-ta! Chao, gracias.